nongeye kubasuhuza nshuti zanjye. Uyu munsi mbazaniye ikiganiro cy'ihumure, kubera yuko uyu munsi muri Kiliziya Gatolika twizihiza cyane umunsi wa Mutagatifu Mariya Madalena. Abantu mwese mwitwa Mariya Madalena ndabasuhuje kandi mbifurije umunsi mwiza. Ntangiye mvuga ngo ni ikiganiro cy'ihumure. Inshuro nyinshi tugira intege nke, tukagomera Imana, tukiheba, tutisuba Imana izatwumva, izatubabarira. Ariko ihumure mbazaniye ni uko nta cyaha kibaho kinini Imana itababarira. Mariya Madalena ni urugero rwo kuri uyu munsi. Tumuzi muri Bibiliya nk'umugore Yezu yababariye agakiza roho mbi zirindwi. Ahandi bamuvuga muri Bibiliya nka wa mugore bafashe asambana, abantu bashaka ko bamutera amabuye, ariko Yezu aravuga ngo utaracumura namutera ibuye. Ubwo rero icyo gihe habuze n'umwe urimutera, kuko nta muntu n'umwe utarigeze akugomera Imana acumura. Amaze guhinduka, amaze kubabarirwa n'Imana, ntago yigeze yongera asubira gucumura ukundi, ahubwo yiyeguriye Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Akurikira Yezu no mu rugendo rwe rwo kuducungura, ubwo yagenze ku musozi wa Karuvali ajya kubambwa. Mariya Madalena yabaye inyangamugayo, n'ahandi henshi muri Bibiliya yakomeje gukurikira Yezu. Kubera ubunyangamugayo rero yakurikiye Yezu kugeza ku ndunduro. Yezu nawe amwitura kuba ari we wa mbere yabonekeye mbere y'uko abonekera izindi ntumwa. Icyo rero twakwiga uyu munsi, isomo twakuramo ni uko nta kwiheba, imbabazi z'Imana zirenze kure cyane intege nke zacu, kandi nta cyaha Imana itababarira. Ikindi kandi iyo umuntu yamenye impuhwe z'Imana, akamenya urukundo rw'Imana, ntabwo ashobora kubaho adafite Imana, ntabwo ushobora kugira amahoro udafite Imana. Niyo mpamvu Mariya Madalena yagize atya, nyuma y'iminsi 3 ajya gushakisha Yezu amubuze, yabuze amahoro, arimo arira, abona na Yezu atambagira muri jaride, ntiyamumenya, ahubwo atangira atakamba ati niba hari n'aho mwamuhishe munyereke Nyagasani Imana yanjye, kubera ko adafite Yezu nta mahoro. Natwe rero tumwigireho kuba inyangamugayo. Igihe Imana itubabariye duhinduke kandi tuyamamaze, kandi igihe tutayifite turusheho kuyishakashaka, tuyituze mu buzima bwacu. Mariya Madalena udusabire. Mbifurije umunsi mwiza mwese abitwa ba Mariya Madalena. Bye.